Hadian katuk kat ni senam baka Paris merang kamla syuk ban pelong ya kejing syat kemen paskha. Nagidau bom lakiar. Menta kasngi kendai terik benai besau ajar kulai. Kum kejing kemen balami patu Jesus Christ. Kelala biang ban pelong kejing syat kemen paskha. Kalong sisa kaba isyong kun hakane kejing syat kemen paskha. Namar lai sim bentalang bagi samla kentai bat sinrang bat ki kena baret. Harengkat kejing sekilang ki paj kristan jong kane ka Paris. Ngasim kane kalat bai kublai paskha basuk ki para bangai jong ka Paris ka jongi ba menta hadin lai snam ka bangim semlala ban yo ban ya sementa ka jing sat paskha le menta usnam ngila yo biang la isong kun la isong blai ban itnat baki pa jungai baro la sementa da ka jing silham tisa shisit bat ai kublai paskha basuk ba kaman yam Dap kujing su kemen ke bakrau ba menta senam hajar kulai kum ke Parisi barakawai ilala ban pedlong biang kene kajing syat paskha namar la lai senam nadu senam hajar arpuwai bat aru ngisim lala ban pedlong na kidau bom lakiar menta senam hajar kulai ilala ban yasim menta bat inong yasim menta ro bat kentai bat senrang kilas tenat ba bakilala ban yasim menta ha kane opor kadai keban kadai kejing syat paskha kadai kejing perken mau yangi kikun khasi kara bangidon la kajong ka dustur kadai kejing syat jongi kun ki kristan maringi wan ikasi kidoni kadai kejing syat yangi ru kristan wadang ilau kristan ru rai ka culture jongi kadang nek kaju empat penkela kadang don hi kaju kejing syat kariti le niam idon hi namal ko kaniam katolik ru kadon la kajong kaniam la kadau kadai kejing syat ru kadai kejing syat paskha kejing kedmau burom ya kasngi kejing mipat jong trai jong Yesus Kristus